ريجي gelek cara em axifîne lê ne rûbirû ez li Hewlêrê bûm tu li Amedê bû vê carê vayê em rûbirû em ê biaxifin em rûniştîne erê cejna te pîroz be beriya her tiştî pîroz be hûn jî bi xêr hatin cejna we hemû temaşevanê Rûdawê ku me temaşe dikim hemû temaşevanê cejna wan pîroz dikim. Sağ bî gelekî spas. Seyda ez dixwazim em hinekî ji meselên girîngiya cejnan di dînan de bi awayekî giştî em dest pê bikin. Mesela di hemû dînan de, di hemû olan de cejin hene. Mebesta wa jî mesela xelkê bînin cemhev, li hev kom bikin. Bandorê hinekî li peywendiyên civakî bikin di meselê anîna cemhev de. Mesela mebest jê ew e. Cejnên Müslümanan, cejnên İslamî heta niha ew rola xwe bi duristî cîbicî kirine? Belê. Dîsa bi xêr hatina we dikim. Bi rastî bîna ku wihanî ziman li gor her olekî ji ola bêtir her qewmekî her milletekî li gor wan ceşnê wanê gelerî hene, ceşnê wanê xezayî hene, ceşnê wan gelek hene. Lê di warê olî da jî em bêjin her dînekî li gor wî ceşnê wî olî jî hene. Hûn dizanin di dîroka İslamê da jî dema ku Hezretî Pêxember ku ji Mekkê koçberê Medînê dibe li wê derê bi pirayî em bêjin dora nüfusa ê ku li wê jiyan dikirin dora 10,000 nüfus li Medînê hebû. Ji vî 10,000'ê 8,500 wî Yahudî bûn. Îja Yahudî jî em bêjin li gor ola wan jî em bêjin çawa ola Xristiyana da jî ew Noela wan heye ku hatina Hezretî İsa û dunyayê li cem wan di warê olî da ceşnê wan hene. Ê Yahudiya jî yek ji ola wan ew bû ku em bêjin di 10 Muherremê da li gor baweriya wan xilasiya Hezretî Musa ji Fîr'ewn ew jî ji xwe bîne olekî di nava xwe da pîroz dikin. Mêze dikin ku gelê ê Yahudiyê ku li Medînê ne di navbîna wan da coşekî heye. Tabî wexta ku bi vî şeklê dibînin dipirsin dibin ka ev coşa we çi ye hûn di vî rojê da hûn kêfa xwe ji hev re tînin û hûn xizbe hûn hebûdû em bêjin ziyafet dikin xwarinê didin coşekî nawan de dibe eva çi ye dibe eva coşekî li gor ola Yahudiyetê li gor ola me dibe xilasiya Hezretî Musa ji Fîr'ewn ku xilas biye em jî hem di beriya wî de em rojî digirin piştî ku em bêjin sêro rojiya me xilas dibe di 10 Muherremê da zî em ceşnê dikin. Îja dibe Pêxemberê Xwe da dibêje dibêje li cem we çi qasa ku Musa pîroz be û qasa li cem me zî pîroz e. Ji berî qasê heta ku dibe ku meha yani rojiya Remezanê ferz nebûse Pêxember digo hem wî digirtin rojiya em bêjin di Muherremê da sê roj rojî digirtin. Hem jî li der û dorê xwe digotin eva piştî ku ji bo Hezretî Musa vî rojiyê digirin ev jî bigirin. Îja dibe Pêxember dibe ji sahabiyê xwe yani ji hevalê xwe re dibêje ku Xweda çawa li gor Yahudiya ceşnekî ji wan re şiyandiye li gor Xristiyana şiyandiye ji bo Musulmana re jî ceşnekî ji vana xweştir şiyandiye. Îja pirskirine gotiye ew ceşn çi ye gotiye li gor ola İslamê du ceşn hene. Yek jê ceşna ku em bêjin Müslüman mehkî seranser ku îbadetekî rojiyê hûn zanin ku îbadeta rojî îbadetekî bedenî ye. Yani insan bi bedena xwe îbadetekî dike ew ji ber ku sîro ji ber ku dewam dike yani mehekî dewam dike bi dîtina hîvê dibe rojî bigirin dîtina hîvê zî dibe ceşnê bikin. Piştî ku bi serkeptî hûn derbas we derbas kir îja di pey wî re Müslüman di nava hev de dibe ceşnê pîroz bikin. Yani vî îbadeta xwe me seran ser mehekî me xilas kir îja bi hevûdû kêfxweşî bidine hevûdû. Eva ceşna kî em bêjin ceşna jê re dibêjin ceşna fitrê. Yani li gor ola İslamê hem ceşna em bêjin ku rojî te têgirtinê ew îbadetê rojiyê ew jî bi ferzkirina fitrê di dawiya meha Remezanê da her insanekî yani sebî be mezin dibe fark nake. İnsanê bawermend dostî wan da ferz e ku
مقداره کی ام بیشن فطره کی فطره او فطره زی که ام بیشن لگور گوتنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ölçü کی جردانی ام بیشن بله. سیکل و اخود خورمه برن چبه لهر ولاته کی لگور وی مقداره کی وره دهانش بو فقیره را بله، بله. به فقیره شاه بکن هر لورجی ما بس دیسا خردکرنا پیوندی جواکیه تکلی جواکی تکلی بله جواکی نه بله 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 فقیر و بله فقرا بله خوش بر بی قاسه جبر بی قاسه نابی ته دهانه دبین جشن فطره بله بله yani nabin ceshna roji jbek roji girtiye ceshna ramazanê nabijin dibin ceshna fitrê تو گوهرتن ته دا چه بویه سیدا دوان ججنا دت شیوه پیروزکرنه وانده د مثلا نهاتش که بپرسی دبی مکانی او ججنه بری جدا بون اینها جدانه چما هاته گوهرتنه که چواب سرده هاتو او گوهرتن باشش بوی جواکه یان خرابه ana ez vê bijim ana tişt wexta ku ji esrê xwe derkeve ji esrê xwe derxînî tiresena wî xirab bikîse ew hîn kevka wî kêm dibe yani قیمتا وی qîmeta wî kêm dibe gerçekten em bijin di hemû ibadetê me da yani ew ibadetê ku Xwedê Teala farz kirine mutlaka di hundirê vana da watekî wî ibadetê ye ji bo çira yani tamam Xwedê farz kirî em bijin li gor ola İslamê însanekî ku we behsa civakê kiriye Bel. însanekî pênc wext li mêşkirin li ostî farz e بله ha em bijin di dînê beriya İslamê da em bijin ibadetê Xristiyana gere hundirê kilîsê de were kirinê Yahudiya da hewriya da were kirinê feqet ê bisulmana dibe ji bo were her cî secdeye hûn her cî karin yani li İbadetê mêj bikin bikin. ama ji vir bê zêdetir îja pêxemberê Xweda jî gotiye hûn wexta ku li mêjekî hûn bi komayî bikin xêra wî bêtirê 27 qate ku hûn bi tenê bikin بله yani divir da watayî çi ye divir da watayê we pêxember însana teşwîqê bi komayî dike بین جمهف bêne cem heb Bele. yani wexta ku cîkî da royê pênc wexta werin cem hebûdû ew têkilaya însana xurt dibe yani îja ji vêya zêdetir eva em bêjin mêşkin mesela li gor ola İslamê dibe di heftê carekî da roja cumeyê ku ayeta pîroz dibe îzanû de lî salatê mîniye û mîl cumatê dibe wexta ku ji bo roja cumeyê ra were gazîkirinê yani were bankirinê ji bo komkirina Bele. însana dibe herkes di mehela xwe da kom bibin yani şertekî ferziyeta wî herkes ku di mehela xwe da kom bibe em Bele, bêje anam bele. İskender Paşayê ne Bele. ewan însanê ku di vî herêmê de ne di vî mehelê de ne di mehela xwe da ciyê em bêjin ciyê kombûna însana ku em bêjin camiyê li gor ola İslamê Dibe kom bibin. dibe da kom bibin نها کم دبن هینا خلق و کبره îje ez vêya dibêjim tabii roja cumeyê kom dibin ya di mizgefta Bele, da bele. wataya wî çi ye aslında watekî ji re çi ye heftê carekî bira însanê mehelê tev di mehelekî da kom bibin û di wî mehelê da jî ê ber pirsiyar yani ne ku ana bi şeklî çawa em bêjin her tiştê mebriye şeklî ana em bêjin di cîkî da di mizgeftê da melekî alî fermiyetê da li ser navê diyanetê hatiye tayînkirinê بله tu watekî wîya ku ji yekera gotinekî zî bêje tune ye halbuki di wî heftê da însan werin di wî mizgeftê da kom bibin ê berpirsiyarê wî mehelê yani ê ku gotina wî di wan da derbas dibe gotina wî geçerlî ye ji wan însan ra di nava wan însana da têkilaya wan însana da ku hukûksizîkî bêedaletî ki hebe wan hukûksiziya ji welê rake بله yani gaye ji heftekî top bin او wan هر cem نور هر کس بحثا پرسکریکی خو بکه لچاوه، فقیر بله. هبه بحثا فقیریه خو بکه بله، دا خوازا بله. علی کاریه بکه او دنجی جی آگاهدار بن دست خود ریجی وی بکه بله، حتی بله. نها دبه اویک ev nabe د ججنان ده چه د نمیجه روژه اینه د خودبان ده ایدی هینا اف هاتنا جم هف بله. وی روله به درستی دبینه یا نه yani millet tecem hevdû rojê cum'a da heftê carekî di mizgefta da kom dibin feqet ji ber ku di hundirê wî mizgeftê da em bêjin civîna komayî bi hefteyî ciyana civîna hefteyî ku dibêjin wexta ku tu tiştekî nedî gel tamam gel tê bi şeklî ama tê dibe eşwa di reketê nimêja cum'ê bikim û derkevim yani wateya wî xutbê wî xîtabeta ku tê kirinê wî weeza ku tê kirinê tu go nadekî çimkî ew zane ku ew tiştê ku ji alî Bele, em bêjin bele. weestê gotinê ew tiştekî nerastiye yek ê di doya jî civîna musulmana civîna salane heye salê carekî em bêjin
ایرو جشنه بله کمل همو عالم اسلام ما پیروز کریش بر کو جشن مسلمانه ام بله. وکیدنا ام ببیجن جشن کوج bu tamam insaniyet ku جشن tamam insaniyet varın cemhe budu mesela o kida de yek ibadet ki me mali heye o ibadet mali çiye de bir insana kida maku hezawi aburiye baş ve en hendik de ömrü xuda car ki her vazife haccev ke بله ha ija dondre bir hacce dazi şarttaki heri gringe ev şartçıya de bir herkes salı careki ku embejin evara arefe herkes de saata embejin evara ayde da بله لسر ev gre arefe heye ciku insan şartta gere dve da be yani bu tamamen Müslüman aracı ev civine ki bir tavayı heye ku herkes dvi saate da gerel gre arefe ev ziteke ve navavi kome eğer tu nekevi navid ve hacata da cidanene vate ev içiye gelek ritüeli dinci hene seyda de mesela pekanina ferza haccede çuna arefe yek juwaye mesela racmeye mesela tavafa beyteye evana her yek juwan çim ma'nev giringiya wan heye yani ez biyabijim her meguya her olaki lugorvi şekleki ibadet eviye mesela en bejin lugor Yahudiya em bejin ev divare girini kutşun Bel, digri ibadet yani herkes şekleki ho Müslüman acı bele em bejin dri arde da mukaddes beyta xwedeye le ez biyazi bejim insaneki ev qasa masrafa xud ke eziyet dikşine diçe vi mala xwede tawaf ke ki Bel, farziyet bel. ki seriye bele le hadise ki peygamber heye debe روکی دبی بیتی کو تواف که یعنی دورا بیتی گره حف جارا bizivirin بزفرن هر روارن دبی دوی زفراندن را دبی یا ربی دبی تو بینه کی خوش جبینا بیتی خوشتر تنه اوش خود بیجه و دری عرضه دا تجی کی بنا بیتی تا مقدس چه کریه تنه پیروز به تمام انسانیت خوشه li evyajî dibe peygamber dibe son xud be vallahi dibe son duxum dibe vî xwedayê ku rihê de destê wî daye insanê rî erdê dibêje بله سيدا درست جي مثلا او دعاية كل ورد تينا كرن herkes bi zimanê xwe bike mesela Kurd bi Kurdî wan duayan bikin ana her tiştê ew tiştê ku wexta ku ew dua bike jî dua kî ji ku mer bixwaze ew dua ku meriv meana wî zanibe bêtir hem tesîrê li merve heye hem derdorê merve heye بله yani herkes bi zimanê xwe bike baştir herkes bi zimanê xwe yani o saç çêkirine tamam em viyad bêjin ola İslamê ji xwe ayeta kerimet bêje dibe wema erselna min rasulin illa bi lisanî qewmî dibe her pêxemberekî dibe zimanê wî qewmê wî zimanî çi biye me bi zimanê wî pêxemberekî ji wî qewmê mişiyandiye بله şima me bi zimanî şiyandiye lewra ayetekî dine dibe eger ku me bi zimanê wî qewmê me neşiyanda me bi zimanekî dinê bişiyanda evî qewmê ji bo înkara wî bigota em vî zimanê ra evî zimanê em fam nakin em qebûl nakin îja ji ber ku evî tiştê negotinê dibe her pêxemberî zimanê qewmî çibû me bi zimanê wî ji wî qewmê pêxemberekî meşiyan yani dibir da سيدا نها مثلا لغوري في مجارة كنت بحسكر لمزقفتين كردستان الباكوري كردستان بتايبتي خطبة بن وعز بن بكردي ناينة كرن ايوه كرد مثلا كرد عربي فهم ناكن بتايبتي الباكوري كردستاني عربي نظانن جايزة افتشت İja ez via bêjim ez werim pirsawe yani tamam Arabî İslam wataya wî ji ber ku pêxember Arabî be Kur'an nuzûlayî bi Arabî biye. بله İlk destpêk tamam Araba vî dînê belkî bela kirine. Lê diriyê erdê da di pey Araba da em bêjin di sala heşta piştê vefata pêxember sala heşta wata xilafeta Hazreti Ömer da بله bu pirayî milleta ku vî dînê qebûl kiriye milleta Kurd biye. Yani di pey Arabara Kurda vî dînê qebûl kiriye. Ama vî dînê piştê ku qebûl kiriye
راستا تمام هاتنا بعربية لي او تشتكو ام بيجن هر قومكي هر ملتكي بالجور باورياخو ام بيجن انسان يكي المان به يكي فرانسيز به يكي انجليز به دماكو في ديني قبول که اجبركو عربي فامناك الا جرج غير عربي جرب تشتكي عبادتك نكه جرب معناكي بيا فامنك وستي هر کسی ده معنای فهم که فقط هینکی ایکو مثلا دست هلبدارا اصاب زانابون يعني في شكل كي بيناكو الدعاء كي وقتا كتب عربي نكي دعاء قبول نابه بيناكو قاب كي بريواني يعني دودش شوطا دورا بيتي وقتا كشلو تاني يعني بيناكو وقتا كتبي دعاء تب عربي نخويني ابي تشتينا بحوا شاشتيه يعني هر انسان كي لغور باوريا خو لغور زمان خو هم توافق خو بك هم جي هم بيجن دعاء خو بك يك دو يا دوندري مزغتا دا لغور امام الشافعي مثلا شرطك امام الشافعي ده قلت كده شل حد حتى كنت نبن خطبه نايكرني يعني وقت كنت شل حد قلت كده كومبو اي خطبه وراكرني ده بيد نابينا في شل ده اگر انسان كي گوهی گرام به نبهیزه يعني دقوه خدا اكل به معذرته هبه اوي انسان دبي بيت شل تمام نابه دبي ببهيزه بدرستي غير ببهيزه دبرتا چيه يعني انسان كي ها من نبيست هم كلمه كي بيست كوموي كلمه فهم نكر تو فرقه كي تنه جبر بقاسه لقول مذهب امام الشافعي ام بجنجي كورتدا دجين ببراي ام امام الشافعي وغير داينه شرط كي شافعيه او خطباك ورا دهانه او وعظك ورا دهانه جرت شرط بالزمان في خلق توي وعزي بدي فقط بيناكم نقول ده السنه دار ديانته خوازي ناخوازش خو صعب که بله مثلا جار کی بو قسمت امچونه و امچون تادی جبو مرا تمام اولا پیروز امچون چیه امچون واتی خانجی بله واتی خانجی ام بجن لگور ام اولا وانا هفته جاره که روزا وانا قبوله پاپا اوجی درد که دروجا قبوله دا وان میوانی وی کو اتنه تشته کو دبیجه د پای پاپا را ده کاردینال وی به ده زمان دنا دبیجن جبو هر کس فهم جبو هر کس فهم که ام بجن ایرو تمام مسلمان جبو تمام مسلمان را ام بجن مکه بیت خواده جی پیروزایل و تمام دنیای تلوی امام بیتی غیر عربی یک زمان کی تشتکی نابیجه نابه يعني نابیجه يعني چمکی حالکی پشت کو او انسان کو اتنلوی او هاتي كتير نابا وي جوينا تا دوي يعني جوينا جمعي حفظه رزانه بچيه جرا زان بت چه بيجي يعني امور اوان دانه نجبر بي قاسه بله براسي ام گلك جدين دور كت مثلا يعني. قربان جيازي بفرسم سيدا او حجين كنها فرضا حجي جي بجيدكن لور بيويستا قربانك يجي سرجي بكن وبلافكن نابا وي قرباني بينن لولاتي خوا سرجي بكن مثلا كرد بينن لكردستان سرجي بكن نابا انا اسبيا بيجم دوي داجي استنگي كي دوي داجي ام بيجن دماكو تسريل ديانات تدخي تتخوازي تدبيجي تشمولي حاجه خو ادات كم لغور شرط ام بيجن وي لخكرنا احرام هي لوي احرام خدكن يعني سببكو او قربانا كل ددنا شارجي كرنيجي هنا المال اخو هتج مال در نكتي بينا كنتي هاري واي تلوي تي سوجي كي بكي لهم بروي سوجي تد جزا كنت بقربانك شارجي ك هيت المال اخو هيت ناتشو يعني حالكي سوجزي حتى كنت سوجي كي جزا نبي وستكو جزا وردانج بوترا اوانا تف شكلينه هذا بيت شي هذا بيت احرام اخو تجرى احرام در ناخسته تا احرام اخو در خستيه اعطي جزاء بدي او بلكي احرام اخو در ناخه هات بدي زي تنادي جدبي از جزاء انا المال تدلت ببرم هو بشكلي اجبري قاسي انا قربان شي ادبي انسانا نزي خداتك بله تبقى ام بجن اباب صدقه كي بالطعام وردانه اباب صدقه كي بالنقطه وردانه وياخذ به صدقه كي قسمه كي صدقه جي دبي دهانا گوشته هم شو دمها نزان فطره دبي غير طعام بات بدي ودمها قربان اوكا غوري دازي جشنا غوري دازي دبي فقيره بدهانا گوشت وان شاب كن
Çünkü goş evzi gıda ki belki jme çetir Beygum, zaman ben duvarı peyviste, yani. yani insan Jibel gere beden amru. vakta ku çünkü dugu hadise ki heye dibije ku insana ki vakta ku çıl roja ku goş ne ku be iman çe halki diyor da be imanı yeçe dama ku çıl goş ne ku ev kavi şuuravi çe yani çünkü vakta ku şuur herase Proteina ورنقرة نگره آوساد به جزبری قاسه جبر قاسه دبی اکو هی اوکای هبه اکو ام بجم مالدار به دبی قوت بده. هبه کار به کو دپشته کو وی ام بجن حجیه تمام دنیای هاتن حج خو کرن و ام بله. کتن اوکاوی ما جشن دی ما اوکر دپشته جشن را د سیرو جشن دا امام شافعی به حتی چارو یعنی دبی گوشت به حتی دبی مکاربن بلا فقیر يعني خو دبل ولاطي خوشي بلاف كنا سيدا نشرت الويدري بك اوی دستور نادته مگویا هنا تلمال خویش خو اویا جتا تبرینه تدی انا وقتا کو تشی سری الحاجات خیا بله بله دوی داش خو وقتا کو حق رياضة حق راكتنا يعني كنا هناك مسألة تجاري نوصى تجارية المالا خوشي بك ديسا خير أو خيرة عيني فرقاوينينا ها اگر مچو اگر بجزا کر جزا خوارسه جزا خواز بدم يعني جدانا جزا خورا فقط او بندا تنايله يعني ابي اراده دست تدا نايله بله يعني قالك انسانا دبي دما داوي دا تدي شو اوزي ديانات جيك وقتك منفعتا يتدا هبه hemen dert keve beyanat adı da دو وقتا فطرة دا beyanat da وقتا قربانة دا قربانة بدنا قرمة بدنا سازية فلان او سازي كنت علاقة كوان الدين جهفتنا بله halbuki her insan, her Müslüman ibadet xo gerek dest xo ke yani be daxwaziya xo bixwaza bide kederi bide ki evi serbesti insanlara ne iştene حمدتش خستنا بن باني بالباندورا بيجن خو. وزارة ديانتي أو جيل جور كيف أخوة يعني معاملة سردرية بيها evvel eviler ava bzanabune avakirna vi diyanet vaqta Atatürk'da çekir. Hani bzanısti. Çünkü Bəli. em bejin fikru zikri Atatürk belli bu yani. Ev kavi Bəli. jibo çıravu merbeki akıllı bu yani. Hasbıkın nekin. يعني دين جي خستنا خدمة Din, دولتي gotin vakta ku em din vi serbest berdin her seri ki denge ki jiver em yere seri der naxın. Gotem çimkin diben ev kasiya diyanet eda evan kese ku di mizgebta da di nava gel da em hatta karbin bira rasi nebejin. Yani çoğu rasi nebejin جور برجواندية دولتي تهب بجارن برا عبادت بحث عبادت يمكن يعني غير عبادت ببعث تكلايا انسانا دبي اوكي ما هنا يعني سيدا برسك داويجي برا لسر مسألة ججن آمده بن بري چاوابون نها فرقك چاوا كتية بكرتاي اگر تويجي جمرا بيجي امي داوية لي احمد قالك باجارك قديمه كافناره باحمد مگو باحمد جليست يعني وقتاكو چواد وقتاكو همو ولادتا evleyst ki krejay çevun Ahmet edazı çevun bere yani te birame hem mal be mal hem dugunda da hem de kasaba da tamamen malı hem de geriyan nas bikra nekra بل زاروتيا ماذا جيو tamam zaruk da hem çocuğu şeki bu xaşi lero iro insana usa ta durme ki herkes ketiye atra xadi kirna xadi çava xu xadi bkan jiber bir qase yani خوشي yani vate ceşni eveko binako ve despeka bername dani zaman ku dilmayne ki hebe dil şikestine ki hebese evya vesile ki herin van dil vana jole raken لهب لهب ورن اشتيا جواكي مثلا İro jondre mizgefte dert keve jondre mizgefte dert keve ciko ceşna halkı pirosket be qasam el falan ci kuşt o qacim falan ci kuşt yani vataki jira ne işne vataki din xabtinim İro ez biyad bejim tım bejim de coğrafya ku Müslüman da jiyan dikin tevzi din jibo berjevendiya xu bu kartinin كرد تاني مانا Kurdazı tişki kurda da ne كرجي işte دولتا وانينا خدي yani İro tu gele kavmeki milleteki bina Kurd ku jibo ola xu devj her tişti xber dayetine yani بل Osa fedakari kirne lef xwedê neyiştin bibin xwediyê xwe tu tiştekî. gelekî spas seyda Spas. melezahat çift kuran zanayê olî tu mêvanê me bû zor spas Em jî bi xêr hatina vedî sat dikin. zor spas tu ser çavar hatî seyda Ser çavê xwe. zor spas